Sanibonani. Ngifuna ukukhuluma ngale yama-foreigner futhi ukuthi njengoba nixosha ama-foreigner, nina ama-A_R_Vs niwathathe e-America. Manicabanga i-America isazoninika nama-A_R_Vs ayo ngoba phela nina niwa-afford. Ngifuna ukuzwa kunina ukuthi bonke yini labantu abadla ama-A_R_Vs abafe na? Ngoba la e-South Africa kunezinto esingenazo esizithatha kwamanye amazwe. Uma ngase la mazwe ayeke ukuhwebelana nathi, umnotho wase-South Africa wona kuzokwenzekalani ngawo? Njengoba amanye amazwe njengamanje ebuka lento eyenzeke e-South Africa ephula out izinto ama-products esingenawo thina abawaletha le-South Africa bona benquma ukuthi bayayeka ukusebenzisana ne-South Africa. Nizokwenzenjani? Ngiyavuma emntwini othi akuhambe iNigeria ngoba iNigeria ilona elirongi. Lawa amanye amakwerekwere enzeni? Ungathanda yini wena usebenza e-America kufika umuntu waseGhana enza into erongi bese kuthiwa nihambani nonke? Phelelwe amathuba emsebenzini, phelelwe iyona yonke into. Kodwa kuwumuntu waseGhana owenza into erongi. Lo muntu waseGhana umazi ngisho ukumazi.